Prema podacima iz 2020. godine, preko 3,8 miliona lica u Srbiji koristi internet svakog ili skoro svakog dana, a čak 97% aktivnih korisnika ima nalog na nekoj od društvenih mreža. Najpopularnija društvena mreža je Facebook sa više od 3,6 miliona korisničkih naloga, a slede je Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat i TikTok. Da li ste i vi među njima? Koliko vremena provedenog na društvenim mrežama utrošite na bezbednosna podešavanja vašeg naloga? Mislite da su sajber napadačima zanimljive samo poznate ličnosti? Pogrešno. Svi smo poželjna meta jer se naši podaci mogu koristiti za pribavljanje novčane i druge koristi kroz lažno predstavljanje ili prodaju na crnom tržištu. Svaki 8. korisnik uneo je adresu stanovanja na svoj nalog. Svaki 4. je upisao broj telefona, a 2 od 3 korisnika su podelili datum rođenja. Svoju fotografiju postavilo je skoro 80% korisnika društvenih mreža, a 94% je unelo svoje ime i prezime. Objavljivanje trenutne lokacije može ukazati na to da niste kod kuće. Sačekajte sa objavama fotografija sa putovanja i događaja, kako ljudi koji vas ne poznaju ne bi mogli da vas pronađu. Pratite šta vaši prijatelji, porodica i kolege objavljuju o vama na društvenim mrežama, jer sve informacije mogu koristiti napadačima. Proverite bezbednosna podešavanja vaših naloga i ko može pristupiti vašim ličnim podacima i objavama. Pazite šta i kada objavljujete i kome pišete o sebi i svojim navikama. Koristite kompleksne lozinke i uključite dvofaktorsku autentifikaciju. Budite obazrivi i nemojte objavljivati o drugima ono što ne biste objavili o sebi. Ono što se jednom objavi na internetu, ostaje na internetu. Objave na društvenim mrežama su vrsta digitalnog otiska i predstavljaju tragove koje ostavljamo za sobom. Ne budite laka meta i poštujte pravila lepog ponašanja u životu i na društvenim mrežama. Za više informacija o bezbednosti na internetu posetite internet stranicu Nacionalnog CERT-a Republike Srbije www.cert.rs.